دم مروف زرا خود مردینیا خودی داد کت و رحموی و چند دلیوات دات مروفی دم مروف خیرت مازن دست خواه بینیتن و درجه بلند بحشت دست خواه بینیتن جریست سر مروفی گریتن چند خدای که برحمه و چند حشمت کت کوفان دلیوات دات ما و گلکش ما اشخود کن هنده کریار بسانا هینه و خیر وان هنده اگه تو بکویه بر حساب کی تو چند روزا دبین مینیا پیو حتی کو بشی بس حساب کی افخیره بوده همی چه چی بون هوا تجارت آمازن لجل خدا تعالی روزا اینی دا ده هندک تشتت صناهی مروف کت ده خیره روزی و رابونت شوا یتصالک و کامل بونی چه بید اوه چه مردینیه یا رب خیره روزی یتصالک و رابون شوا سالک نبتنه جارکه وقتی تو بچه مزگفت روزا اینی و وان بنگاوا پیرابی لی هر بنگاوا که تو تاویجی خیره روزیت سالکا کامل و رابونا شوه سالکا کامل بدستوتت هر بنگاوا که سالک روزی هر بنگاوا که سالک رابونا شوه ویجا بنگاوت خو حساب که برف مزگفت وقتی چیه روزا اینی چیه خطبه و پشتینگی ورمال کمپیوتر وکه آنجی که جهاز حساب بری که و بزانه کدشه و خیره هجمری تدلیل بید اوه حدیث راستگوی همی راستگوی پیغمبری صلی الله علیه وسلم حدیث اوس بن ابی اوس خود جرازی بیتن بجدن پیغمبری صلی الله علیه وسلم گود من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها يعني من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها أنكو يرجائني خو باقجو بجينكر وسري خوشيشت وبروقت وزيكا چو و پیا نسیار بو و چو رضایتی نزیکی امامی و گهداری کر و باش گهداری کر و لغوا و ازعاج نکر دبویی به هر پنگاوکه یا کوی هاوتی برف مزگفته شمالا خوب مزگفته خیرت سالکه روجیت سالکه و رابونت شوا يتصالكي هندك علماء بيجن ما نديت يا حديثك شريعتي دا جوه حديث شامل ترهبتن ويا هند بخير وجا دوباره باش زرا خوب که هر پنگاوكي برف نویجا خطبه دوتشي عمل صالكي روجي و رابونو شوت صال كامل بشرطكي غسل سری خوب شویو خوب باش پاکشو بجین کی و بر وقت بچی زیکا بچی و بچی رضایی که نزیکی امامی بی و گهداریه بکی و باش حضرت خود داب کی حضرت خود آختنا مالای داب که کچت بجیتن باش گهداریه بکی جبری خود ده چند سالش مچوین چند روزت اینیش مچوین و اف خزینه مازن خیره و اف تجارت مازن یا که همی فایده چه خسارتی تدانه ماش خو کرین و خواندنا روزا کهف خواندنا سورة کهف به روزه دا خیروی چند مازنه پیغمبر صلی الله علیه و بیشتن نورون بین الجمعتین روناهیت ما بین هر دو جمعه دا هندی که صلاة تبدأ سر روح پیغمبری صلی الله علیه و سلم تو صلاة که بدأ سر روح پیغمبری خودی دهاب ده سرته و که پیغمبر صلی الله علیه و بیشتن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة وتحديثك كده بيشت من من أفضل أيامكم يوم الجمعة باشترين رجت هوا خيرترين رجت هوا رجت إنينا فاكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي لو ما جالك صلاة بدنا السر من شنكو صلاة توا دجهنا من ابن قيم خذ جرازي بتن سونه فايدة سر صلاة دانل سر راح بيغمبري ديار كتن إيك كو مروف أمر خود تعالى بجهتينتن وجه خود تعالى بجهتن آيات كريم ده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا دويتو صلاة كده سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده خود تعالى ده هذا سرته يا سي
يده خير بتهنا نفسين وده جناه نجبرن يا شاره 10 درجات ده بلندي يا بينجي وقت مرفدعات كتبري هنجي صلاة تتسر راح پیغمبری صلى الله عليه وسلم افچند ایکش اگرت قبل بنا دعایت مروفیه یا ششد بتا اگرا دزوینان شفاعت پیغمبری صلى الله عليه وسلم وقت که مروف گل دعا دخواز وسیله و پیغمبری صلى الله عليه وسلم کتن و هر وصايا حفته ایکش سببت گنه جبرنا مروفیه و یا هشته اگرا هندی کو خود گنهت مروف بغفرینید یا نهی افچنده بیت سبب هنده که مروفی نزیکی پیغمبری صلی الله علیه وسلم رجا قیامته و هر وصایا ده سبب هنده که خود تعالی صلوات بدت سرحا وی کسی و هر وصا ملائکت و یا یازده بیت سبب هنده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم برسوان مروفی داتن یا دازده بیت سبب هنده که مجلست مروفی رنشتنه دی ومروف پشمانی وان رینشتن وان جلسنا بیتن که مروف ذکر خود نکرد بیت صلاة فندر مسار رح پیغمبرید رینشتن و مناسبات کدا و هر واساس یا سیزدیس شناف برنا سبب شناف برنا فقیریه یا چارده ناو بخیلیش سر مروفیرات کتن چکو پیغمبر اصلا بیشتن او کسی بخیله او کل دفوی ناو من بهت او گوتنه و صلاة نداد سر من عبد الرحمن بن عوف حدیثه که داد بیشتن مگوته یا رسول الله تسجده کر استرسيم كو خدي تعالى رحتا كيشات في سجده هندي سجده ويا دريج بو بيجتن پیغمبر صلی الله علیه و برسویدا گوتی جبريل عليه السلام هات ومزجيني دامن كو خدي تعالى بيجتتا يكو صلاة داتا سرتا اجي صلاة دا مسرين صلاة كرتا اجي صلاة كماوي جبر في چنده من سجده خدي تعالى كير دريج باشترين وقت بو صلوات ده سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم شفائینیه بشم سر اینی و رجا اینی وقتی حدیث اوسط ثقافی خود جرازی بجدن باشترین پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجدن باشترین رجت هوا رجا اینیه دوی رجا دا خود آدم یه چکری و دوی رجا دا یه وفات کری آدم علیه السلام وتوكد يجي تصلاة بس البيغمبري صلى الله عليه وسلم هم يخطئ مستحبة بس هشتا باشترش همية باشتر رجا شفائيني بشمسريني ورجائيني قلت حديثة كديدة إمام بيهقي فد جهزت بيجن البيغمبري صلى الله عليه وسلم قلت أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة أنكو جالك صلاة بدنا سر من شفائيني رجائيني وشفائيني فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10 هي صلاة كده تسلم قلت تعالى دي دهوة كده تسوي هر واسخش كبرت خوشت في بتابدان بروجا إني وبأخفتنا بيغمبر صلى الله عليه وسلم ودان صلاة دان سر رح بيغمبر صلى الله عليه وسلم هذا دليل إيمان مروي دليل حج كرنا مروي وبيغمبر صلى الله عليه وسلم وأو كسيت كو جبنا بخود شتات كان ومولد بيغمبري كان يانجيك غلوت كان وشركت كان أفتهني هاي حج بيغمبري كربا دا وصح حج بيغمبري كان وكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أمر مكري نالدي في هواي نفسه وانا بجوا جالك وبيدفيا ام حديثة صحيح سر فضل هر تشتكي بخينين دا خوش خيرت مازن ببهرنا كين وفيت تجارات ومازن ديال رب العالمين اشكونا كين اسبوع 10 رب العالمين كم هر كسي جهداريا في وقفتنا بكت اف خيرت ما بحث كرين بردوام همي حفتيا وهمي رجا ببنا نصيبي وخديك تعالى واش هجيب ببينيتن كوهين فان اخفتنا بجهيننا كسوكارو نياست خو دا اوجيك ببهر نبن جوان خيرت مازن چونكو هر كسي بري اكيب دا خيره كي او كسو خير بكتن و خير بوي چه بيتن دي هندي و خير بوتاج چه بيت بيكو خيروي كسي او تبروي دا خير بيكو خيروي كم بيت اجا في رجائين يا خيرا اس دعا رب العالمين تكم كو ثبات وبناجهية وحسن الخاتمة كترسق من هو ومرادة ميت دنيا وآخرة حاصل كتن واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.